Me whai pairangi te hua moni ki runga I ngā pūtea taurewa. Koera te ngako o te pire a te māngai o te rōpū reipa a Carol Beaumont, ka pānui tia mai rā I roto I te whare pāremata a ngā haora tata nei. He tātai nama te mahia Daryl Evans mō ngā whānau kua taka ki te raru. Nō reira e mōhio pūana ia ki te kino ngā utu tāpiri ki ngā pūtea taurewa. Vulnerable families are being targeted by loan sharks. They're the creditors who are charging obscene interest rates, and often they're 50% and over. Some of the extreme cases we've seen are as high as 600 or 700%. E rua ngā wāhanga matua o te pire a mema a Carol Beaumont o Reipa. Tuatahi kia whakarite a tētahi taumata kati I te utu tāpiri, tuarua kia matua mōhio te kaituku, mena e tāia ana I te tangata tāna nama te utu. It requires lenders to lend responsibly, to take account of a person's ability to repay a loan, which again is pretty important because at the moment people are being signed up for loans that they really don't have a chance to repay. I āwhina te kairanga hau ture nei a Andrew Shand ki te waihanga I te pire, hei tāna kei muri ke ao te aroa e whai ana I etahi atu whenua o te ao. I think it's disgusting. Virtually the bill which I drafted with Charles Chevelle is in line with a lot of overseas legislation, and most overseas jurisdictions are dealing with it as a separate issue, so why shouldn't New Zealand? Ko te whakapai he kuare ki ngā mahi tātai, kua kore hoki e taia te tono pūtea I te pēke, ngā take e takana te tokomaha o te iwi ki roto I te raruraru. Ako o tātou whānau era e riro nei, hei kai mā te mako. Unfortunately, overrepresented among low-income people are Māori and Pacifica, and so they do get damaged by the actions of these loan sharks. I don't understand why contracts are not written in Samoan, Tongan, Māori. You know, it needs to be in languages that people genuinely understand, but more importantly, it needs to be pointed out to each individual applicant what the true cost of taking that loan is. I tēnei wā kaore te pire e tautoko tia e nā hinara me Act. Hei tā te pirimia, kei te whakarite te kāwanatanga I etahi ture hou, hei whakatika I tēnei take. Mikey Sherman, Te Karere.